Lieta maga siasa e kaunti ma Migori medo mana chwakore kendo jotelo wuotho e kor gwenge makono ero gisedo ka gimanyo ombulu e kinda jopinya motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mar higa ni eri. Jachung' e laro kom governor e kaunti ma Migori gi otiko mar DAP Kenya Migosi John Dachepesa otimo campaign samage e gwengego eko mag Nyatike komanyo ombulu e kind jopiny makono ero. Koloso gi jopiny makono, Migosi Dache owacho ni agenda ge madongo riwo kanyakla biro neno ni oketo kare wechego eko mag thieth e kaunti ma Migori, neno ni pi maler obedo ne jo Migori duto e kinda dongruoge mamoko mathoth mabende ochano biro timo ne oganda manitiere e kaunti ma Migori. Okwayo jo Migori mondo obi oyier jotelo mabende ni kod track records mag dongruoge makare mopogore kod yiero joma ochung' kod duond od buche mamoko e kaunti ma Migori kono. Ahidi kwamba katika serikali mpya inayokuja ya John Dache tutaona kwamba tumegawa rasilimali na maendeleo kwa watu wote wa Migori pasipo na ubaguzi wowote. Kile ambacho nitawaomba ni kwamba mtuchagulie madiwani wenye nguvu ambao watasukuma ajenda ya maendeleo pamoja nasi. Tarehe 9 nambari 1 tunamchagua Mzee Raila Amolo Odinga kuwa rais wa kumrithi Uhuru Kenyatta anapoondoka. Kuwa mwalimu, mimi bado mwalimu. Kenya hapa watu ambao wanafanya kazi nzuri sana ni walimu. Sijasikia malalamiko yoyote ya kwamba mwalimu ameiba chalk au kitabu. Mumesikia? Mwalimu ndio anatunza hii nchi. Kutoka kuwa mwalimu nimekuwa mbunge wa Migori kwa bunge la 10. Na kwa ile bunge ukienda Suna mahali nilikuwa naitwa Migori nimewachapia kazi. Mtu ambao napenda peace. Naomba wenzangu ambao wanatafuta hii kiti cha ugavana au zile zingine, tafadhali tuchape siasa kama tunajua ya kwamba siasa itaisha, tutabaki kama ndugu na dada. Si namna hiyo? Kwa hivyo siasa ya uchafu, siasa ya kupigana, siasa ya matusi, mimi nasema tuache hiyo.